Zdravo svima. Današnja tema će biti jedna pojava koju svi građani naše zemlje često imaju nedoumicu da li se to stvarno događa ili ne. Vi ovdje na ovom prikazu vidite jedan uređaj koji ima funkciju satelita. I sada ću vam reći nešto što je mnogo bitno u ovom trenutku kada je koronavirus u pitanju. Jedan satelitski pregled, a da nema ometanje aviona i određenih prevoznih sredstava. Prikazat ću vam ono što možete naći čak i na internetu, jednostavnim pregledanjem u potraživaču. Kaže, pojavila se priča koja daje neka objašnjenja, ali strah ne prestaje i deli vas je uznemirila svetleća kolona na nebu nad Srbijom. Čak će biti i večeras. Imamo čak i neke video snimke neobičnih pojava i sateliti kažu da su to za novu 5G mrežu, čak u blizini Prnjavora i tako dalje. Međutim, ljudi su privetili, čak evo i ovdje vidite, niz svetala i masovno su slikali neke noćne pojave. Iz ovog dela možete zaključiti šta je to. U pitanju su sateliti iz grupe Starlink, koji će se večeras, ali i sutra ujutru, negdje oko 4:50, pojaviti na nebu. Evo ja ću vam čak i pročitati nešto što se može naći na Starlinku preko Wikipedije, a to je sledeće. Starlink je inače satelitska konstrukcija koju je izgradila američka kompanija SpaceX da predvidi satelitski internet pristup. Ova konstrukcija će se sastojati od 1000 malih satelita u orbiti blizu Zemlje, koji će raditi u kombinaciji sa zemaljskim predajnicima za prijem. SpaceX se također planira da prodaje i neke od satelita za vojne svrhe. Tu treba baciti pažnju na to, za nauku ili za istraživačke svrhe. Izražena je i određena zabrinutost zbog dugoročne opasnosti svemirskih krahova, koji će imati kao rezultat postavljanje 1000 satelita u orbiti veće od 1000 km i moguće uticaja na astronomiju, pa čak taj SpaceX će pokušati da reši neka konačna pitanja. Naprimjer, na Starlinku 2 jedan od satelita ima i eksperimentalnu koru koja stvara manje refleksije i tako manje utiče na zemaljske mogućnosti da se vide. Ukupni troškovi višedecenijskog projekta dizajniranja, izgradnje i razmeštanja SpaceX-a procenjeno je 2018. godine na blizu 10 milijardi dolara, ali razvoj projekta počeo 2015. godine, pa je prva dva prototipa satelita za probno letenje lansirana su u februaru 2018. godine, a drugi deo testiran je probno letenje lansiranja bilo je 2019. godine, kada je prvih 60 operativnih satelita bilo lansirano. SpaceX inače je satelit za razvojno postrojenje koje je poteklo iz fabrike u Redmondu, Washingtonu. Inače, to je dom Starlink istraživačkog, razvojnog i proizvodnog centra za operativne kontrole. Inače, cilja usluge na severu Amerike i Kanade do kraja 2020. godine. SpaceX inače lansira 60 satelita istovremeno sa ciljem da rasporedi više od 1500 svemirskih letelica koji imaju 4 tona, pruža skoro globalnu uslugu do kraja 2021. Ili 2022. Ali to su samo neke interne projekcije. Sada ću vam predstaviti na kom sajtu možete pogledati ove satelite, kako će se kretati na našoj teritoriji Republike Srbije. Pa možete vidjeti ovu adresu. Evo sad ćemo dobiti, možete i ovdje, tu. I sad ćemo otići na sajt. Vidite satelit noću, ali kliknite na pretragu da prikaže vreme na vašoj lokaciji, pa vi to možete i pronaći. Evo sad će on vas da pita da pristupi. Inače, čitav niz neidentifikovanih objekata su proteklih dana uočene na nebu iznad mnogih gradova Srbije i ne predstavljaju nikakvu pretnju, niti pripadaju rasprostranjenim teorijama zavere, ali se radi o satelitima iz programa Starlink. Prošlog petka na nebu
je prebrojena kolona 44 svetlećih tačaka, raspoređenih na jednakoj udaljenosti. Ovo su inače ljudske tvorevine, koje se nalaze zapravo na putanji, koje su u skoroj budućnosti biti korišćene kao relevne stanice koje treba da omoguće super brzi internet, ali i ono što sam ja malo pre napomenuo, da se koristi za vojne svrhe, to moramo biti izuzetno obazrivi. I to je dozvoljeno svima, znači Srbija nema suverenitet nad tim delom. U izvesnom delu iznemiranost delova su ih uočili, pa su i mnogi snimali to. Radi se o grupi pomagala čije lansiranje traje od 2019. godine, a sateliti se trenutno kreću na visini od oko 550 km od zemlje, a planirano da se u mreži oko planete bude ukupno oko 1500 ovih satelita. Inače, u orbiti ih se trenutno nalazi 1/3. Evo kako to izgleda. Znači, u suštini ovdje će pokazati da Google Street View nije omogućen blizu naše lokacije. Vi možete malo to i da pomerate ako ovdje zahvatite planetu i pomerate sa strane. Evo vidimo, to je jedan od satelita, kaže Titan 4B. Nas interesuje ovo ovdje mogućnost. Mi inače to možemo da vidimo i ovdje dole. To je sve ovaj deo, Starlink 2E. Vidite kako to izgleda. Inače, zanimljiva je pojava tih nekih mašina svetlećih tačaka koji se kreću u zenitu neba iznad, na primjer, vašeg grada, ali i nešto severnije prema horizontu. Uzrokovalo da se mnogi javljaju i u nedoumici šta se to dešava. Povedući se sa popularnim teorijama zavere i stanjem koje zbog pandemije iz koronavirusa u kojima se svi mi nalazimo. A ipak bi ja rekao da se taj sledeći niz od 20 satelita iz programa Starlink biće čak vidljiv i sutra, odnosno u utorak ujutru, i to negde oko 4:52 na jugu Srbije. Znači to ako ste između Leskovca, Vranja, Niša, znači vi ćete u tom nekom periodu moći da vidite. Evo vidite kako to prolazi. Znači već sam nabrao ova mesta, Niš, Pirot i tako dalje, ili ka Bugarskoj, Rumuniji i drugim mestima. Inače, zainteresovani za satelite, uključujući iz programa Starlinka, njihovo kretanje posao koje obavljaju u zemljinoj orbiti, mogu sve podatke, uključuju orbite i vreme polaska nebom, da dobiju na veoma lako način. To je adresa https://jamesdarpinian.com /satelits /tarava. Evo, na primjer, vi možete u svakom trenutku 4:52, znači to će sutra, danas tako reći biti, prolaz ovih satelita, i to je čak 19 puta, znači 19 satelita, i to, znači, na ovom sajtu možete lako naći. Evo, na primjer, šta se dešava u 9 sati sutra. Evo vidite, to je neki već drugi H2A, možete klikom na ovaj deo da vas preusmeri, evo, preusmerili vas, i možete vidjeti da je H2 jedna raketa koja je japanskog satelitskog sistema. Evo kako ona izgleda. Dobro, da nadužimo, imamo još neke druge. Evo vidite, jedna ide sa jedne strane, druga sa druge strane i tako dalje. I to ćete naći ovde, evo naprijed u sredu, kretaće se, ali će opet na neki način biti vidljiva, naravno. Ljudi koji posmatruju sve ovo reći da sa svih strana imamo neku invaziju, samo da znate da to nisu neidentifikovane leteći objekti. Evo što će biti negdje u četvrtak 6 puta, opet to je taj Starlink 2S, i tako dalje, i tako dalje. Vidite. I to bi bilo to nešto najbitnije za ovo razjašnjenje situacije. Mada u svakom slučaju mi ovo ne bi primetili da nije toliko mirna atmosfera usled koronavirusa za koje svi sumnjamo šta se krije iza toga. Trebamo da sumnjamo jer mediji ne rade u našu korist. Hvala na pažnji.